Mat khadu khadwai ke Israel ke jingyam briu nen ke sngi ke arphun riu trik Januari hajar arphun riu. Bat poi ke jhat USS Abraham Lincoln syam Middle East. Don jings bat jingma ke bakrau ha Middle East ba ke Amerika ke laban kruid no ya ke Iran ha kano kapor. Bat en ailat ke UAE ban pendenkam ya ke airspace jongka ban bom ya ke Iran. Ki kubor ki ba kamnia. Kat kum ki kubor jongkari Israel laong ba ke Israel klamat khadu khadwai henen ke sngi ke arphun riu trik Januari hajar pun riu ya ke jing yam riu nakam te hostage. Namaro hostage ba khadu tam ubala pois kri Israel nen ke sngi satang daka media. Kata de Master Ran Jivili uba de sipai IDF ubala syak penyap no hak Hamas. Nadukah new tarik risau hajar pulai bat hadin kata ke Hamas kla rabor ya ke media jengu syaga sastrip. Ha ka ba udayu hostage uba khadu tam ban pois kri Israel warla kadai satang ke media ke balap ut sudah. Henry day ke jinglap jeng sipai IDF ya ke med jengu ha ulum jeng tap haga sastrip. Bat hadin balaban itu ling bagi fingerprint bat kiwe pat kites. Kumta lapan poi ya kamet jengu sya Israel. Kata kemut hadin ka praspa asap hulai sengi layo penpoi biang ya kamet jap jengu sya Israel. Bat hakaba menta don syu watang weru hostage sya Gaza. Ukpa jenguran jivili rado kadu ya kesenduk met jap jeng ukun jengu hakaba udai kum usipai basilur belayap hakane ke jinghir thema ke Hamas ke badairu ke jingyam priu ke kadu nin kesngi nagam takarui Israel. Don hostage syu ke Israel sya Gaza strip menta hakaba barok ke hostage ki badang imbat ki balayap la penpelut sya Israel. Kat bakat kum ki kubor laong baka kenhun ya kun thema jong ke Amerika haka jingelam ke jhat USS Abraham Lincoln kalapoi sya Middle East haka ba ya kene ke jhat la escort lanela senran lang daki weru ke jhat. Kata kum kenhun ya kun thema bat ki kubor ke laong ba haka no kapor ke Amerika kan sakrwit no ya ke Iran. Kat ba ke Iran ta berngem teng ban penpai kala dak ba syirka ya ke Amerika lada katang sustang ya kene katma. Bat ke Iran ta berngemru wat ban pengam ya kene ke jhat jong ke Amerika hapo durio tang hapo ke siminit. Kata lada ka cross sya ke durio ke bahap hau put usam jong ke Iran. Hadu menta ke Amerika kampat sedang setia bat hadu lano kan sakrwit no ya ke Iran. Bat kat kane ke jing pen krek jong kari Amerika lada ke Amerika kamnut sisya ban tere ke Iran hakane kapor. Kamut bawat ke Amerika utuna tromru udon ke jingting ban stang krut ningkong ya ke Iran. Kum taru ke ke bandang jan nang nei syakmat tongan api ku pat ki kubor bandang wa. Bat syua bat kut ke kubor kane ke jing mentip na kam ta jing bai pada kuat hit online tiket logi draw. Ya ke ba ensa penilai kaino ka khatsau tarik Februari hajar arphun riu. Te kador jong kebai tiket kedai tang aspa tengka kawai ke tiket bat ki price pat ki long kumne. Ka price kebenkong brand new bolero kampar lane pisah perlak tengka. Price pa Scorpio second hand lane pisah lalak tengka. Price balai bolero second hand lane pisah arlak san pewajar tengka. Price pasau Honda City second hand lane pisah silak berpewajar tengka. Price pasan Swift second hand lane pisah silak sa pewajar tengka. Price ban riu Maruti car second hand lane pisah new hajar tingka. Lada pikwa bantit online tiket na kapta kan kalau gidro pila ban WhatsApp yanga haune udnembar prah new kendai prah new riu saunot prah. Ngam dai utrai jong ne kalau gidro nreng dai tang onong penyerap ban pendilem ya gini tiket. Hakador jong tiket keba aspa tengka kawe kublesibun.